It is Kegosho Mande here on Kameme. Network ajeta board chair Gathai Dennis. Sindiere ungoni. Yebo zikia jiguaga. Yeta wasa jen goni watho ita. Karibu sana leo ni kwegagara kuma leo ginya cia hande thinashara cia Hawaii. Oh yes. It's Monday 7th of July. It is Saba. Siku ya Saba. Naam. Another extraordinary day. Well, it's very extraordinary. Quite extraordinary, I have to say. Yes. Umefika? Nimefika finally, lakini wacha niseme ile mafuta nimetumia ningekuwa na kulu. Same. No, hata ningekuwa saliga. Nimage ukinyia kikopi. Atiriri. Nyumete oro iruri. Okaga kora hari riro wataramu ni ahinge. Ngabaga ndathi thika rodi. O how drasa ine henya na kenginya ireti andu kanyamu. Wa igoro ni acio. Wakwa na ngari huritwo na mahiga. Cicokete Esco. Ndio cio riu ndiethie kirigiti ndiethie thika rodi na ndiecoka na gukwa maiko nigetha njukire Kiambu tondu neo ni ndaihu no thie nginya Githunguri no thire riu kwa maiko yes nigetha uke kirigiti kana ukire njira no ya kiria tawatya the Mega Golf Club yes ti njoke riu na njira ya Ruiru Githunguri Hare ukombozi nyingire tatu city ni kura burudi ikoro ku thiini njuke nayo it's a very lonely road. It's very lonely. You never meet people there. Usemera yona maraka haria fara haria kianda nigetha uke kumira tatu city na ya andu he mayo tobokagia ngari au ukaigwa yes ukaigwa dogo de abakuda ndakiumira hau tatu city ndoka kirigiti ndio cio swe Kiambu road swe DCI tukoe view no ithu tirainoka tondu waku DCI omothe gutire kuhituka aje tukoe muno riu kira uri no kio kire gatia tutianaga wina kandi gere na muthaiga no ni ndaihu ndacoka hau ndaingira ingiuka thutha wa Karura ni ni ucio ruda ni kuhoreru utie maundu maingi swe haha United Nations yes yiri ni ucio igari cia umajira very understanding those was a very understanding majira sawa tutikweria mai no muthi anga borithi ni manyihiro ni nyambo na anga borithi ni momuthi ni mankunderia nyambo pio marahinga na thui riu akionera lakini hando tiga riu wone borithi mena uniform yes ni urakora mahiga baro karigo riu ni nguci kana borithi yes na ni mahiga maigitwo very and I hope mera riu ni mekweria mahiga mau matigatie mahiga mau please yes ndayo kana le murudi neni ecio swe hare murudi nyitarite na wangari mathaire ndakorangi ucio anjira nie ndigugwitikiria nyinuke niye gorire marorete tamagi kwaje wewe au ne muroro muno acio matiraigua ndu aje ile wewe toa jam wewe asa siwezi fungua utaenda Westland ukiteremuka hapo misiamu kuna mtu ya kwenyu na lemo ya nakora mweko wa kuma misiamu kuingira KBC ri ucio ni muje ike wimbi ona ni ajuririe ngonu ni yokite ndamwire thutha ajira atiri demand nuona ni andikite wa Kirumba gathai yokire thinashara au ni ongerera matha okire tende ucio ni acungite ikai riu eri hituka hau ajereria mahiga no handu hitukire borithi cio manjira atiri we unaweza pita lakini shuka ujiondolee mawe ndamenya nao ni anoguo nao matahetwo pa DM riu ndauga kuoya mahigai nio kaire tukiona ndinanyita ritwa riako kamuborithi kaje wacha ndikuondole ucio ngidauma mukenu no ni anogu agomuthi ri utie kindu kirongerera hari payslip no aigua mageretwo nginya na guku na roko na ciothe ci Nairobi na Evaringo ziaken na mugutio they don't look very motivated they don't mundu na no ni mambire marokerwo ni itu yes mundu kirutetwo mugi ranjikara suguta mari ri
Na kia joko maembe. Ona hadi cia embe ko jaragiria maikarire nyeki. No aiko Neke. Ateko. Yareo. Rudi huko. Vita hiyo. Ko makiripoti ya inyanya ya tukuri. Yes. Na Masagai nake ndia fati amenya Sunday school tu irio twara twaragia maheni etugathi kwa mucukani. Mundu ucio ndanagenia rucini. Na ngino yo ne ndokuwa ne gutheka gitari. But you know he should know that he holds a very senior position. Yes. Na mwario wake ri. Yes. Eta DIG wa borithi ri. Yes. Ni mwario wa gukuo no ritu. Absolutely. So he is misleading the country. Totally. You Masenge, when you are a liar. Wewe sasa you are a liar. Muongo. Wewe sasa ni mtu ya muongo. Tondu iko ithio tukana nditio yothe. Mundu tai na ni accreditation. Hau Masenge ndana tukenia. Yafati amenye Sunday tu irio tona turia twaragia maheni etukahiana mwaki. Ago ni mahingite ri. You know, maundu mamwe ni ma maitho. You don't have to be schooled. Yes. Ago ni mahingite ni uge ni mahingite. It's common sense. Yes. Not Yakenu. No, they can. Yakenu. They are not happy. No, they are not. No maragerera maundu maria turagerera. Be mario bururi uyu. Mario bururi uyu nao. Yes. No kuri ati no nginya riu manyaru mauga ati ni imetoka juu. Ocio nyire mbona watu ya Kameme ndio wanapita tu hapa? Kwani Kameme yenu mnafanya kazi wangapi? Wewe uko kwa news ama uko wapi? Na mwana news ni Wagoi. Na unaingia saa ngapi? Naingia saa 8. Unafanya nini huko? Kipindi yako naitwa nini? Na ili akombo explain na Kameme. Ajira unafanya kazi kwa SK Macharia. Mbona hapana sisi kwetu ni kwa Mukuru. Kwetu ni mokoro gani huyo? Sasa hiyo unauliza sana. Hiyo na wewe ni kuenda sana. Kuenda sana. Sasa wewe ndio exactly wewe ndio nani? Unajua kuna ile nyingine alikuwa anakuja jela. Na bora jone kiverani arega kugithio wai. Sasa wewe umesema ni programu yako inaitwa nini? Nako na MC Action. Adi naitwa nini kwegagara? Kwegagara. Hiyo ndio gani? Unagaragara, uya kugaragara. Enda huko utakutana mtu ya kwenye msiapo. Umuthe ona ni barutithio wira muritu. No umuthe borithi mamenya no matikoragwo na nyambo nyingi. Abatire. Ni makundererwo ni nyambo. Taruo muthe na matingiota kuiga aruko bruto ndo magiacokaniriria ri. Marahurira thimu. Atimo. Oi. Weirwo ko muthi. Niĩ na guku nginya ni kai Nairobi ko ina ni atia. Arainie ndekere koro itare ndoka ngai. We kuwe. Anga kivemia rodi anga cia goku aku. Wewe ya. Gere na guku anga banga-ini. Banga-ini haewe. Azana guku theini na guku na imundu ihana uru biu. Kune kwa oria. Niende ndekirutirwo njombe anga 11 mani. Kabaki angage. Taura sara koria keha. Isano. Omo de weha. Orado idira ku. Yada bakwihitha mahiga. Na Kimani ndi Malaysia nenie mutongoria bururi. Twarirwo Kangemi. Kana gitengera kuja. Ya kwendie jairo na ho kwenya ng'ori. Jairo na wana TV. They don't look very motivated. They don't. Na kurona wamenye maikara kwa bururi uyu turaikara. Ngeni ajuria iyo Kameme iko KBC. Uthio no ari o kana Nairobi. Oya garuziro
post ye hoeta gore gore homa bethe ine gweta gondori ni atukero weji anyitete mundu munene kundu wa canga ya jori atere na mbona watangazaji wesema ni sasa ni ya Kikuyu ni ya Kikuyu. Mbona kila mtu ako na gari kubwa ama mmenunuliwa na Uhuru? Sasa hiyo ni siasa unapiga. Hiyo. Haka ile asubuhi ako na gari kubwa. Ile dia korosio na mugeni na Nairobi. Yo na mugeni. Ni agega. Ni mumaku. Ni mumaku. Muna kuja tuna magari kubwa. Damu sasa ungoje kuna wengine watakuja jioni. Watapita waende huko. He's not very happy with this. Leo kata na mali sasa mmoja tafari za ishiri huko turaria. Hebo ndo mwete ile. Na kama mimi nikaige ndo fa. Watapita. Unajua sasa wamebaki wangapi ndio ifike usiku? Amuna kuna wawili na kuna mwingine mlebo wa usiku. Yes. Huyo ukimwona ujue sasa imefunga. You see, I'm not exaggerating. Kwani mnalipangwa pesa ngapi? Wewe ndio unakinyira horo muno nawe. Iniki. Tabu ya tunajaribugi. No, he is very new in this city. No, he is very new. Na vile hata kuliona ndo mevara. He's very excited ku Olivia gari Esco. Higa U-turn. Rudi huko. Rudi. Natambii nini? Hebu lazima Sengeli alisema watu wana. Sasa hao ndio wametuambia tuwafungie. Anene na nini yao? Ombodo na rugano rwake. No joke ya ndio si alazi yako itikuhota. Joki omucie kuhingurira ngoni. Na gona ono ahutu tondu wari. Yes. Liona barathi cia borithi ha TV ni. He handu I don't remember ni hagi agacaga icio cia gucaria njira ri. Yes. He andu ngorie borithi atatu mena barathi. Umwe ni akuohereire barathi kamutei-ini na ni kuriaga njeki. Nyamu nayo ni hutu. Ni atio bwe kanere majirite ni o tutigira kindu tungiru. Kwa agapa DM. Maragire hendu wira macoke kumahepa DM. Na mana marutia wira muritu. Ginya barathi guko yari anyeki mukira wa barari. Aiko barathi ni wa bande uri ongi ni ohorirwo matamure. Hangire. Kuri uguo Ewa ninyo mweku reke ni ndirire kanyeki. Atiri undu ungi. Rira iyaja na bote. No twire kwanyu kuhana atia kuri uri? Tuire. On this Sabasaba day. Yes. Nakuru naona kuna kimbi kidogo. Nakuru kuna kimbi kubwa. Tari hari ariri. Hari highway ni hata watia. This is where? There is a name. Barnabas. Yara tari hari Barnabas. Barathi hau ri athigari ri kuna kimbi kidogo. Yes. Ona waji Stacy. Yoyo ha. Na kerucini no wacemanirie na Kizungumukuti. Ugarire ku mwana itu. Maraundi wantu. Ito thiororokire nona riu kiroko nie ngiumari kawaida tugeraga Thika Road. Yes. So gokinya hau Roysambu. Kau uguo hauma na roadblock. Mauga tutingikira nginya ndiramuonia ID yakwa ngamwira ndathie wira. Arakushautia. Toka bo. Kwanza wewe ni Gen Z wewe toka. Unajifanya na unaenda maandamano. Unaenda kuandamana kwa hiyo Kameme.
twakinya hau riu twero tugere Kiambu Road riu ningi twacoka ya Kiambu Road gukinya hau DCI ningi twarugamio mundu uria tucemanirie nake wa mbere ri onake kwaragia Gikuyu so ndamuonia ID yakwa anjira atia hituka gukinya haha he uyu wi road block-ini ri rudi na huko rudi nacio me ya mbere marera mundu atiriri thie ngoni ugerie we twara ngari thie haria mugiko-ini ugerie wiarie mweci acio me mugiko-ini aya mena plain clothes na maski ndungu agacio nio anene aya angĩ nĩakũgĩrwo karugia na Gĩkũyũ na merere patrol base na roko twendi matingĩkena maruga ũtũrenda Nairobi rĩrĩa tũkwenda traffic tũrĩa cia ngari bareirwo Nairobi marĩa ika but how did we get here? Yeah, unfortunate. Yes, quite unfortunate. Ucio mũrũgũrũ wa nakena nĩ kameme ucio nĩ mũrũrũ nĩ mĩanga mĩrũrũ mbona mko na gari kubwa bwana mnalipwa aje kwa nini yeye mnalipwa na nani kama ni biashara tu ya watu kiumbe mukweto nagu wa family utare value ukambatira so when you ban these things area more loot even our own establishment yes ona Gĩkũyũ gĩa tene ikiria kiarĩ gĩa tene na maũndũ mau nĩ magĩthirire gũtirĩ ndĩ waigua atĩ mũndũ arataha kwao aca rĩrĩa gwagĩtahagwo aca ona kabi wa tene even during the medieval ages gũtirĩ ndĩ waigua atĩ mũndũ nĩ arataha kwao aca indo itiatahagwo kwanyu so culture no ndiũĩ nĩ kwĩra uma na ndwatahaga andũ anyu yes ĩtondũ rĩrĩa waiya nduka hau ya mũndũ ũcio nyina wa Mercy ithe wa Karanjari kai waiyaũ thiĩ tinyue mwaiya actually nĩ wethũkĩria yes tondũ ona acio managĩka ũguo rĩ gĩthona to megũciara ciana kana ona nĩ maciarĩte amwe I mean, it's wrong. It's sad tondũ rĩrĩ ona mĩrũrũngano rĩ na ti mĩũru organized demonstrations ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ andũ makĩna kĩhoto no he mĩaka tũtaraigua atĩ Thika Road atĩ nĩrahĩtũkĩka na tondũ wa mĩrũrũngano tondu wate hena goons maigĩte mĩgĩko marahũra ngai na mahiga magĩcinaga magĩtagia andũ mbeca mahĩtũke na wĩ wega almost 90% ya ngari igeraga hau no cia andũ aitũ tũtiaiguaga maũndũ maya so it is a very disturbing precedence nĩ kaũndũ gatangĩgũkenia na gagũkamakia at the same time because gacĩra kau tũgereire rĩ ti gacĩra kega ona hanini as a community as a country ti gacĩra kega kawanangi wa indo and we also have to fault our leadership as a region tondu nĩ tũlakĩte leadership mũno you see there's a time twakorwo a very definitive line of leadership na he mũndũ warũgamaga ũguo na akaria ciugo ici igĩrĩ agathikĩrĩrio nĩ andũ na gũkahorera but now we are helter skelter rĩu actually as you say nĩ tũkinyĩte handũ as a community tũkaga mũndũ ũngĩrũgama ndũyona even in historical times tondũ kwana kĩgĩo maũndũ na matukũ ma tene nginya wa kĩrĩkanĩro maũndũ maya historical no he mundu urugamaga ugu akarĩria andũ makahorera and that is the power of credible and responsible leadership tondu ngĩũria quick matiri nĩ ya andũ a rũgongo maguneno iria iraingĩrwo rĩ nĩ ciama no cia andũ aitũ Naivas iraingĩrwo rĩ nĩ ciama nĩ cia andũ aitũ spam ũrĩa ũkwendaga kũingĩrwo nĩ ya mũndũ witũ nduka ici iratuo kĩhunguro na Juja na Rũirũ rĩ nĩ ciama so who are we stealing from we are stealing from your brother from your sister very unfortunate and the president must stop nĩ ũru tondu ĩyo rĩ gũtirĩ ciugo igĩrĩ cia kũdescribe ũhoro ũcio it is organized crime ũcio nĩ ũici nothing else tondu wothiĩ ũguo rĩu wanjie kũigua rĩu nĩ gwacoka ũrĩa waigua aici metagwo 42 brothers Gaza mokaga megakundi makagagia itũra igima we cannot have that precedence
to gutire mundu wambe rikane gutire mundu utari kindu angiiwo yes gutire mundu ati ndari kindu kana kindu angiiwo ucokia thutha tondu utari prado ri wina nduthi utari nduthi ri wina thimu utari thimu ri wina nguo ciaku cia gwikira wina indo wina cio nyumba absolutely so we must task the leadership of our region. We must task them. They must show leadership. Na marahuke. Yes. At times of crisis. Yes. Nirio atongoria aria ama marahuka. Absolutely. Yes. Na tuyo urithio tuleta andu akawaida, especially our young men and ladies. Eto ndo tukienda very energetic young men. Ruriri ruru rwitu. Uguo tureka ri, is it okay? Is it? It's only one answer, no. Of course, it's not okay. Yes. Riri ora ati ohare kuria wahugura o miaki, kuria wahugura o bara tia gas ki. I mean, we have a problem. Etare uri Nairobi no ri. Yes. Haria andu aria maikara Nairobi ri. Yes. The largest number of the population in Nairobi. Yes. Ni andu aria maragio turaria. It is very true. Na beria nene ya andu aria maikara Nairobi maragio turaria ri. Yes. Nigetha mundu one gia kuria na gia kunyuo gwake ri. No mwaka aroke handu. No nginya aumagare athie handu. Yes. Nigetha ariona gia kuinukia. Yes. Now look at where we are. It's a very sorry position to find ourselves as a region. Tondu ithu atutiari andu acio tia maandamano na timoru. It is okay to picket and demonstrate and show your dissatisfaction. Yes. Not in njira ya guthukangia indo. This wanton destruction of property, looting and stealing. Ucio ti undu witu. Riu ku ne ugithatira kihoto giaku ninge ti ugithio wagarara ihoto cia andu aria ngeno irangiriria na indo ciao. Ugithie kuhura matumbi oire supermarket ya mundu oete roni ya igeri. Ugithie gukaranga na maguta okuire utariheire ri. Ona thamiri tu. It's wrong. Very wrong. Very wrong. Very. Wethero handu ha oreru. Aturirwo kiria. Leta water board. Full board. Yes. No, and supper, breakfast, ya rocio raji, na supper. Full board ya kanige no athi muno. Ni mari he B&B. Yes. Kana tondu kambuni o de agetie stage ri. Haha University of Nairobi ri. He building ino makirwo ni mu China. Yes. The tower. Ni ri helipad ha iguru. Magitubangira ka helicopter kamwe twambate ho gatuoe. Turare mara. He is dreaming. Ateku Masai Mara. Ni. Mukaoria wa Richard Branson wetagwo atia? Wetagwo atia kura Masai Mara theini. Yes. I don't remember the name. It's not cheap. Masa Branson. Wetagwo atia? Let me check that out. Sokagara. Wetagwo atia mukao ucio? Wetagwo Mahali Mzuri. Mahali Mzuri. Hiyo. Acha tuseme hiyo haiwezi. Acha mena goro muru we. Mararihia ki? Matandatu. Atigana horo ucio. Ai. Oku ona tukirithana na kambuni. Ina ora. Mata ai. Hiyo nao hata sio gumu. Na tuthie tu kile at least. Hai 2.3 million per night. Ai. Ninge mathia eto ire kuru na mushara batatu kinyeirie. No kiambata muno munene. Icio ni woete tenti cia 12. Individually kuria Mahali Mzuri inside the Masai Mara. We nyoika ne mau magana meri magiri kono na rundi we
Nigero tiga thikura yitu tige kuwo ma. Tutige ku. Okay, meka kabuni na twadia mara twina wago ina station. Nito konyi wodu vya. Aiko ni meriri. Yes. Kaba magitune mundu ebange. Ko ne mere ne matune. Mundu ni ethaga mundu wa nduthi ukamwira uke na bara ukienjira ori hana. Mere mundu ni anewe ebange. Mere turokanire sawa. Yes. Ayo jathi wa idiati. Niki muraga njogo kimakia. Wathi kuraihu. Nota kuinoka. Nota kuinoka. Yes. Ene kaburi gutire ne atia. No uria mariona kwagiriire marora. Mathurima ri. Na ndurumeni. No matutwara Radisson Blue. Hare ogithia Breton. Ndamiona. Yes. Kana uria we hare waunukia Valley Road wetagwo atia guoko guku. Valley Road. Wetagwo Silver Key. Silver Springs. Wetagwo atia. There is a hotel there. Very classy. Tondu Hilton ni ahingirwo. Hilton ni ahingire mirango. Ori guikara ati itanda ire oku. No ui. Ni ko ni ene ko uri. Ingi to andu a rugongo. Maunanio o mundu o rumu ciake 20 na kundu kuu no kugie mbia muno. Yes. O mundu a lease ciake bauni. Yes. Kana ithano nyingi kioya rikore ko riri wa mundu umwe no rumu rikore heo kata agi mauna ne rumu. Yes. Rigo mundu ni marketing ke yake. Yes. Tondu kundu kuu na ndithie kuu nyingire nyoneka uko gukuria thitima ndigwiciria ni makihoretie thitima. Nikomete ku muthenya umwe na ndiakenire. Warakaririo niki? You see what happened to ayo wira kuna event ku uria watwaithitie wira ri athungu acio meirie ithuothe tumite up country nigetha ibie budget yake mugituika mumite marani Laikipia. Yes. Na ndio ndaikara asani to nigathara-ini ugithi mwiki gikiro we murihire gwake no ri onge wa nyororo. Na mutumia nderire ingira 17B waumira tauni ukiohi Hilton kono guku turare twarehirwo I think 18,000. Yes. Na wira ucio ndarehetwo kindu ngiri 20. Ukiona ndungicitiga. Yes. Tamba tuikange turira uguikara. Yes. Na ndigwe kana Musa Imone maumite na kata ni mabatie uko mevara. Yes. Chuma wodia lengo ni araria. No na kuria Serena Raila Odinga na Junet hau. No rio ngine etate uyu wa Buroga atwikire MCA pakirereshwa etagwo riri Robert Olai. Yes. Amundu ria uratengurire ndindi kuria ciamani wa budget etagwo Atandi. Atandi MP. Yes. Ni brigade yake. Akene to kuigwa yagu to kumenya icio. Si ya juzi ina miaka ni 35. Yes, tondu ya mbere gwiciria ari kuria Kamukunji grounds 1990. Yes. Yeah, that is 35 years. And there's a name that are synonymous with the democratic space. The second liberation. Na amwe mari okuo ukirora James Agri Orengo. Yes. Some of the champions of Sabasaba. Akina Paul Kibugi Moite. Yes. Akina Nyona. There are some names. Akina Kiraitu Murungi. Mwai Kibaki. Kenneth Stanley Jindo Matiba. Oh yes. Ajido. Those are some names.
otangieherio kigweta the story of Sabasaba. Yes. Even kina Martha Karua, they were very young. Yes. Ndio mali machachari. Yes. Kina Orengo were also young politicians. Yeni. Na Shikuku. Yes. Shikuku. Na hiyo the fujore yari hoyari riri. Ko repeal the section 2A. Section 2A ndio yugete Kenya. Ne bururi wa kiama giki. Kemwe tu. Kemwe. Ya kanu. Of course that was autocratic dictatorship. No, the then President Moi. Ni akinyire hado pressure increase ri. Akiwa let us repeal section 2A. Yes. Opening the space yo hali democracy retu na uri udaishi. So it is important to note that. Na kuma huru go kigia watha go kigia ciama nyingi cia giuteti. Yes. Kiuma wathani wa kiama kimwe. Yes. Of course the opposition no kwa repeal section 2A they were very much together. Magicoka ni undu wa interest here and there. Makiandanduka. Makiahukana. Yes. No na kwahukana kwa ure. No kwa gwatumire Moi wa maringe ori. Githurano kia 92. Tondu kina Matiba, kina Mwai Kibaki, kina Jaramogi Senior, Jaramogi Oginga Odinga, Aginya Anyona. They all were in the same outfit. No maikijano makiuga wale wanatuchezea. Hatuwezi kubali. Tuwezi kubali tuanzishe yetu. Of course there was a Ford. Acho kile split into I think 3/4. Kigia Ford asili. Ford Kenya. Na for the people. Yari anya shae. Yes. There was a Democratic Party. DP. Yes. Ciama igio kacingihite. Nake Moi aroraga uga kauga atiriri. Kege kebwe. Akaroga. Bege ningi numoja. Vaja jama zigwe mingi. Because okoro hewira Moi arutire ni wago split opposition, especially YK 92. Yes. And athungu maugaga atiriri. Yes. History has a way of repeating itself. Yes. No, remarkably. Yes. It is possible. Yes. No, when you read upon history, and you can understand about the Maya. Yes. Yes. No, I did a madam na more magazine face. You see, no like you gia kana ndi uhoro wa wici. Ni ngoretwo Nairobi no as a young boy tondu kurire guku. Niguo akorwo madam na mau maka mukunji. Masabasaba. Na duka cia corona ici cio face front. Duka ciari cia ici cio tauni. Ici cio face front. Yes. Na ciararaga oguo. Mundu ekira display yake ya gicicio-ini. Duka ya Bata. KFC ari ku hindi yo eta Wimpy. Yes. No murango macokagio. No re ona mirango ya mall thing. Uguo niguo duka ciararaga tauni. Na gutire mundu woka ati gutuanga duka kana ki. So it is worrying that we are getting to goonism. Actually agore matuko marathi mathiete noguo maundu namo mathia macenjetie. Yes. Unfortunately not for the better security wise. Yes. Tondu tariu I saw somewhere last weekend ino turariri. Yes. Aciniriri andũ maruta wĩra wa welding. They were very busy in Nairobi CBD over the weekend. Very busy. Mararutaga wĩra overnight gwĩcinĩra matuka gwĩkĩra mĩrango mĩritũ ya cuma. Na tondu he mũrango ũyũ wa ku roll down ndiĩ wĩtagwo atĩa. Andũ aya macinagĩra kũgarũra megũtwĩra. Mũrango ũcio nĩ ũra approve gũtuĩka very ineffective. Actually andũ rĩu wona matuka maingĩ nĩ ma optical gũcenjia. Mũrango ũyũ ũgucagio kuma thĩ ũkambatio. Ũgekũnja. Ũcio ũrahutio hanini ũguo ũkambatio ndagĩka na nuthu. Look, Acinireri town, like you have mentioned, yes, they had quite a windfall. No, over the weekend they were very busy. Yes. Todo mundo ne kura enforce ke. Biashara yake. And this is not a war zone. It's a country that has the rule of law. Yes. No rutondo nao ahuria biashara nene matukane wamekapitia. Yes. They matigenda go take chances once again. Unajua anasemanga ukiona cha mwenzako kinanyolewa, chako fanya nini? Tia maji. Tia maji. So they have to be precautions. Todo ni ala Juja City Mall supermarket ye kora hau. Ile kirwo ginya chuma like a fort. Yes. Unfortunately that is where we are. Hau ni hoto kinyita ta bururi. Ikati ukaigwa ti andu mauma Spar Mall. He supermarket ya shino na iyo kuria Kavati. Ile tu atia. I think it's county. Yes.
maro kaigua nginya Mwea. Yes. And you know, nitufate twaria na andu aitu tondu ithuĩ tene tũtiarĩ andu a maũndũ mau. In fact, it's a very strange thing, this part of the country. Gũtuĩkĩte atĩ Ruiru now is a hot spot. Juja is a hot spot. Nyeri. Kũrĩ andũ rĩu marauga rĩu twĩ mũciĩ gũkũ nĩ thayũ. It is worrying. Tuendi vizuri. It is very worrying. How ti hega. Maũndũ maya gwĩ kũndũ twamaiguaga. Rĩu they are at our doorstep. No, right on the doorstep. Na arĩa nginya maraingĩra gũtuaga nduka icio rĩ no akũ. Ti atĩ nĩ andũ a kũraihu. Yes. Aca. Hapo sasa tuangalie. How ti hega. The spirit of Sabasaba nĩarĩyo. We can pick it and get results. Yes. Actually, that is not the spirit of Sabasaba, the original one. It is not the original spirit of Sabasaba. The original one ndĩarĩ ya gũthũkangia indo. Na gũthĩnia arĩa angĩ ũgĩetha kĩhoto. Yes. Tondũ wagĩcokia mũndũ zero rĩ, na mũndũ ũcio tiwe ũragĩtũma we ũteteri. Yes. Mũndũ ũcio they have nothing to do na itetari yaku. Yes. He is struggling like you are struggling. Ucoke wĩingĩre nduka yake ũkue thimũ ciake ciothe. Yes. Ũthũkangie kũngĩ nginya nĩ gũcine. Yes. Nĩyo ya kũgĩa na education yaku ya the spirit of Sabasaba yarĩ kĩ. Yes. The original one. Absolutely. Nade ithuĩ tũngĩenda thayũ bũrũri ũikare wega. Thayũ. Na tũririkane gũtirĩ Kenya spare. Gũtirĩ. This is home. Oh yes. Na tũtirĩ na bũrũri ũngĩ tũigĩte handũ atĩ no gũkũ ũngĩthũka no tũthi kuo. Yes. Tũmenye bũrũri no ũrĩ ũmwe. Yes. Gũtirĩ wa spare. Absolutely.